saunona tu ibana hutingakon nasana pasorata dan mabiarau di sini Tuhan Yesus dongaki sai tonoku Yesus olo aku namai ikon Yesus dodong aku molona tarucuna Tuhan Yesus do parmonan di pamonan dohotang dan mabiarau di sini Tuhan Yesus dongaki sai tonoku Yesus olo aku namai ikon Yesus dodong aku molohi komatea holan mudar ni Tuhanku golomo permusi nami bejen di rohani ini kamu belum mau dengar dong lewat cara keluarga yang buka musik kami Parkiboti makan Parkiboti Parkibot Mangan depe Marenita di surga hasonangani di surga hasonangani inganan menggani di surga hasonangani inganan menggani si dolah muli au asarapon Yesus selamat jalan madainam horas maham suya katina di ninggal hom mau ni aja atau formal itu waktu untuk peni yang mau awal perawan makanan baju untuk peni mah nang sudah orang tua selamat tinggal mainan selamat tinggal orang pada utara iya selamat jalan itu mah iya selamat tinggal mah saya minta Biar mahita kali diluta. Kak, dekatin mic-nya kak. Dekat mic-nya, dekat. Selamat jalan aku. Anak-anak di sini aku tinggalkan kami tinggalkan aku. Dia panjang kami, sehat kami selalu. Ya, tetap bilang kan punya lagi, cuman dia belum. Doakanlah kami dari sana, Bu. Mumpung selamat jalan ayahku. Doakanlah kami yang aku tinggalkan ini selalu ada kasih, damai, murah hati. Semua karena hukumnya apa yang kami cita-citakan jadi tercipta. Tapi emang harus kayak gini, nggak mungkin.
waktunya supaya bisa kami rasakan apa yang kami inginkan. Terima kasihlah ya Tuhan. Bless and peace of Lord. Mau sama naura. Aku lah kok pera mo na puto maong. Ay juluk kulo na sa lilingon. Ate ma, asabi perjuangan mo Tuhan may tagileng. So ngunina nga, asabi itong perjuangan ko Tuhan. Purus doon sa lilingon ko di masa parsahitom mo. Di man ba sa hipo nga sa wanang beho. Magkurasi masalang Tuhan bilama kapilang parmo. Pasalamat jalan ma di oma. Salamat tinggal ma di kami sudeni. Putih ma. Nggak ada lagi lah nanti pugarai. Tinggal kenangan lah itu semua pun. Nggak ada lagi nanti pagi-pagi lagi ke malam pun. Ada nanti yang mau istri. Gendong aku. Nggak ada lagi nanti minta abi ke Weli, abi ke Weli. Selamat jalan menjemput dah. Selamat tinggal Miami. Juga aku biasa kalau mau pulang aku ke rumah mama. Nah, tanya dulu aku gitu mau makan apa. Apa yang dipengenkan yang baru keluar. Sekarang nggak ada. Selamat jalan membentuk punya bu. Lapang jalan untuk menuju surga. Siapa akan sini aku tinggalkan. Selamat jalan morku, seorang morku dilambung di balakai, kami maturasi ma salam diopung suami sudeda, terpunda. Iya, oh. Melihat yang di Tuhan terjulur, melihat yang kita sudah namungan. Jadi memang tak ada hubungan nama hati dua nama sahimana sudah. Alai dengan do akka kenangan indah mau kita ucapkan. Olah nih dulu kakak, mulai tak geleng mau, rodo hoto nambara. Bapak kau mana tulur, lalu dia pernah boruna, di tanjung harapan. Saat itu nomor 2 Hosai masih palilungan bu kita. Kenangan indah ya kak. Jadi memang nggak ada hubungan tapi kenangan indah itu yang kami sampaikan ya kakakku. Selamat jalanlah kau di tempat Tuhan yang baru. Kami semua ditinggalkan. Taruh bisu ini poparamu dekat. Ikon sukses doh. Itu cita-citamu. Ikon denggan, ikon uli. Jadi berdalan itu bisu ini matang yang nami karena Tuhan do kita najul amin. Kakak selamat jalanlah. Kami yang ditinggalkanmu pun sehat-sehat semuanya. Semua dimangkun. Jalan kakak dah. Aku dah bangun baru dah kak. Selamat tinggal melihat sudah. Rokok paramu sudah. Kami memang udah rotek nama ada tujuh buku. Nah yang malu apa anak itu masa kak. Berlatih mas selamat tinggal melihat. Selamat jalan orang tua. Terima kasih atas selama ini perbuatan orang tua yang kami kenal, kami ingat. Cuma masih ada yang tinggal, biarlah yang tinggal itu kami akan menyelesaikan biar lancar jalan orang tua sampai ke surga. Terima kasih. Doakan terus selamat jalan dan kau selamat tinggal kami. Nomor 37 kedua kawan. Sehari itu kita cerita di Timur dulu. Ada sebenarnya malah sekolah. Karena orang kenal cerita atau ada di kurangan. Bui nilai angka jalan komor, angka komor, atau di negara nasional tua. Maka kedua kalau sudah terdapat akhir dari pertanyaan kok itu juga disuruh go masalah ini tanya koma angka komor asal dari semua setelah kenapa akan dikenal. Salam jalan Mayoka. Hari ini musik. Kematian perhitir 535 kematian perhitian laumano porcesuki
Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, Tuhan holong ni rohan di banta ama, dohon parsauran ni tondi perbadiama, nama masuk hita salutuna. Amin. Iya, oke, hijau Pibui. Sabar. Sabar. Pibui, dah maju selamat jalan mak. Bertrai kenal tadi selamat jalan. Jadi Tabasonang Rohanta masuk mahita edeta nomor 522 ayat 1 dohok ayat 2. Tu dia hodung mateho alusima au alusima. Atani di bata nagabi udah nauli jual barita nauli dihita di partikianon ima nalo beliota marhite panindangion ni haporsial ni Julianta ima konfesi HKBP tahun 1955 bidu napa 15 hon paraningotan di namodi sono madidok isi tahaporsiai jalan tahatindak kodo hamatiani ima ujung ningolu ni jauh madi portibion maradian mahibana siang sadok ulaonna ado haluau dia kana porsia apa buat Yesus Kristus nau heido panguluho cormai siang namati ibana do Tuhan ni namangolu dohon namati mertua do namati di bagasan Tuhani nasatia rodi ujungna di patu parhuria ido parningotan dia kana mordi lau padumohon haporsiok tamarningot ajal tasadiri huhut pahokton pakirimon di hamonangan ni Kristus manaluhon hamatean sohoninan pakirimon di bandua ginjang 10 ni todinta dohot di hadodomu ni naporsiai dohot Tuhan debata sahat tunaro Yesus Kristus padua halihon marhite odaon tawdong hondo pakirimon di haluau ni jol masianak kanamate di bagasan Yesus Kristus. Taalo do pikiran nama do boy nama ngolu macalo pasu-pasu sian namate. Taalo do pikiran nama dok pabuana adong perdomuan ni namate dohot nama ngolu marhite tangiang manang mendoakan arwah-arwah. Taalo do pikiran nama dok ingko pajunjung tuhu lau pasangapon namodi dalam pangalapan pasu-pasu tu pinoparwa jala marhite podon
Tatulah dosuli rumang ni na pinodao ni ugamo hasipele leguo lumobi poda taringo tutot di namado taring dotot di ni namadi jala tot di namadi geribi budot sumang di parningotan di namordi si paratiate honot tot do madok mauliate tu debata di namarningot ulau nadenggan uju di moluna alaidang na mangigil pasu-pasu do tanda siar-siaran sian naumodingi ido sahatna. Tapuji tuata eketna nomor 750 ayat 1 dohot ayat 7. Di pardalanan Yesus di pardalanan Yesus dijoloku holong di tangan mi manobuang di pardalanan Yesus dijoloku holong di tangan mi sonang mardalan raponau nadi moruku oro sombaoku tung sonang mardalan raponau kuwotoro takas panogonmu diiring hodo lakaki kuwotoro Jadi sosongonina di tungani alaman tulang nami hari aja mah inama napin. Tapi kalau saya lagi mah tulang kamu mah pakai dokter. Pakai dokter, iya, pakai dokter. Dulu tulang. Pakai dulu. Pegang dulu. Pegang. Tadi tulang. Iya. Asa. Pegang mah. Betul baik.
Ibaga sa partikyanom, na buhat ka man na torta, lima na songon mangodasi na tuwa-tuwa. Di awal ang permusik namin. Jadi, adu-adu damang Ya memang kami. Percolo tomat tanah bertua di wata. Ya memang kami. Mau lihat mama adu-adu ko. Atau ngalu-alu damang ma tua mata raja inap keseriman na lihat na lulu. Ya memang kami. Maya lulu kawa, alu-alu damang ma tuluan di bagi sini hutau. Ya memang kami. Mau lihat mama, sa marmula daw nanengkan, marmula daw gawe dalah horas atau siatur mula-mula, siatur topa baik dagang ma mula-mula las padoma kang tu sopa-sopa. Lihat mama, ay bako bundang mula-mula. Atong baik dalang magodang lihat asang lihat dalam kami horas terlumoi ma dihami pemparan sira sorang. Nah marah hula-hula berbunyi mama godang lihat. Ya memang. Sonariba partikyanon tubasatami ma tura jani amang borunami. Luluan na pinasagaman, luluan na sa umatuan. Lasrohan nami Raja Bulon, do tamuna katuran, dinalio kamuna sa tuami, biar aku muna. Raja di pamuro muna bere do dia bere muna salut nalison. Ope, sona ni lokon ni raja i, hari biar topitau nami ma, so totor nami. Manotori dari nang naksor matuon. Amak pandai nami. Ya memang kami. Nakari mengatur lihat kami do tule ule nami. Mga basi dari nang naksor matuon. Ada di pasar raja itu kami be pagilon nami ma. So totor nami ganti dia karas di ruang nami. Angkiat. Totongnya sigat jagupo kami aka peparan di dari nangon. Baik damang mali kami. Totorna. Depak marmeme anak, depak marmeme boru, baik sapur marmeme.
tanah dengan do pore na uri to ami akaya na kona atau mai dama majuri ami kusibi. Ya memang kami. Ya memang kami. Asam ma tonto mataba-taba kapasu-pasu tuamu saluhuna tanlumubi akaburunami lontong ma tuat tanaman tuhani hamuna sahat tuak kapertikian lontong iramo di hamu lontong dilenak ka ngulu-ngulu di hamu sigadupari tutulan karyon asaboy hamu na batu akatangan niya ka ng tulangmu
Iyak kari na mangilong songanima, siyak kami hula-hula bunga. Atong diawawak pertusin kami. Ya memang kami. Ro, iba panguron nami na manupa hanya kahula-hula na. Atong may damang maso, inalaho manawi gabi, iyak kawuro nami, may damang manaho pertusin. Sosok ini dia mau permusik nami. Nang logo nami mak tor nami di bagas sapat kino. Kalau nak simpul siap kami asuhuton. Asa baik dawang ma, asa simpang dua do, tual matio. Di parabak ma go panatapan. Baik dawang ma si tio las padomo mana Tuhan sahatan. Kami mamuse napatorakon jujur ngolu ni dainang nasa hormatuan. Kubuat kami ma sian opung nami opung tahi Maria. Anak na dua boruna opat. Anak siak kangan ima opu somedang ima apalabon asubuto. Anak si nomor dua opu razalinang adong dunia di siak karon. Alai adong udaun na dang buhay hadis bisa. Boruna na opati na barjolo may na boronami hupahutahami tu marga sirigar tu si badang. Boruna si nomor dua hupahutahami may itu anak yamang boronami lumbar raja tu harian. Boruna si nomor tolu hupahutahami may tu gultom tu di samosir. Boruna si nomor opat hupahutahami may tu anak yamang boronami sembiring tu tanokaro. Hubat kami masih nopung nami opu somedang. Nama ngalap boruni rajai na parjolo mai gultom na paduahon gultom na patuluhon mai pakpahan. Laos omma raja nami nagabe bonaniari di ulauta sadario. Ia opu somedang nama ngalap boruni rajai gultom pakpahan na kanan. Anakna tolu boruna opat. Hubat kami memang se
tudainang nasa hormatuon ima sian Opu Jamudo. Anak ni Opu Jamudo tolu boruna 2. Anak sekangan ima Amar Jamudo ima apala Bonasuluto. Anak si nomor 2 ima Amarasmi manang Opu Nori. Anak si nomor 3 ima Dawang Nahian amat timur manang Opu Budi. Ia boruna si naduai na perjolo may hukah tahami tu putar-putar tu tanah Jawa na paduahon tu gultong di Onarrobo. Hugot kami mamse sian Opu Jamudo anak na ima Amar Jamudo ima apalawan asubuto. Ia Amar Jamudo anak na sada boruna sada. Anak sekan ima dahang nahian ima Amat Jimmy manang Opu si Sodang doli nahian mangalap boru ni rajai boru na 70. Ima natapado-padok nuaing nabostang di julot tau raja nani. Ia dahang Amat Jimmy nahian na mangalap boru raja boru na 70 ibatona sada ima namargor si Purnama kupahutahami mai tu anaknya mang boru nami pasaribu tu huta persulura. Hugot kami mamse sian Opu si Sodang nahian na mangalap boru rajai boru na 70 natapado-padok nuaing anak nasada ima anak nami nahian si Jimmy mangalap boru ni rajai boru silalahi. Boru na naduai ima nasodang nahupahutahami tu anak ni amang boru nami marga Raja Gumbo. Di bahasa-bahasa hot debatama di nasida opat yanakon tulu may boru sada bawa. Ia boru na siya kangan na Raja Gumbo nakingan yanakon nasida iman margor si Sodang nahupahutahami may tu marga Girsang na anak si nomor 2 ima si Jonathan na mangalap boru gulo. Di bahasa-bahasa hot debat tadi nasida sada boru. Si nomor 3 ima si Winda na hupahutahami tu halak Bugis sada ma yakon enakon nasida. Boru na siya pudan ima na margor si Desi dan marhasohotan dope. Los ima hupahutahok kami itu amat taraja na to seribada. Asa anggiat markite tangang muna raja nami di pudini na tuwa nami on atap dapat nanilulan na jumpang na jinalahana anggiat dapat karejona laos jumpang nak sirokat itu dina. Boru na si nomor 2 ima nai ika na di bahuta kami tu anaknya orang boru nami tapuwolo. Di bahasa-bahasa debat tadi nasida sada anak sada boru. Ia anak nai ima namar gorsiweli tapuhulun dan marhasohotan dope. Boruna ima si Ika na hupahutahami tu anaknya mong boru nami marga purba. Di bahasa-bahasa hot debatado di nasida sada boru. Amataraja inata pada punguma pinopernidainang nasa hormatuon anak parumain 2 boru tabahela 4 pahopu 10 nonona tolu punguma pinopernidainang nasa hormatuon 10 siahala amang raja inang sori pada nama uas dohami raja nami di hasol mauni bok kamu mahami di tangyangmu lumobi ngapok paranidainangon anggiat tuak katiki nama hiut torop mariburon anggiat si torop pinoparma dainangon di pudina tuak kapinoparna ia dainang nasa hormatuon tubuh maon tanggalonom bulasia sadasia opak onom marujung ngoluma dainangon tanggalonom bulasia 2025 tutup usia ma dainangon 70 sia tahun amang raja inang sori pada di ulaun saur matuon lumobima di razai na 70
nang tulang roro nami silalahi. Tulang nami hari aja, bona tulang nami. Pak Pahan, bona hari nami. Gultum Pak Pahan, hula-hula na poso nami silalahi. Domu didos ni rohani yang peparani na tutuon, diulau sadarion, jabar mangihut do soba mangihut maraja nami naboi tarpatu kahami. Lasongonima nang di hula-hula nabi tubulu, nang ditulang nami hari aja molani naruhudi raja nami tamado hamutak kok martongani jabu dung tataruhon na tutuon nami. Alai didos ni roha raja nami molotung martongani alama pemu sobahami non songon di uka hobung ni dainang nasor matuon las marohani rajai. Amata rajai nata sori pada adorang dingolu ni dainangon atik boha adong utang piutang na naso ipaboto hoki aku hami naso paboto kami alani amang rajai nang sori pada radedo hami martongan ibagas songonima jujur ngolu ni dainang nasor matuon opus sodang boru na pitupuluon na hurang lebih amat taraja na to seripada kami mangido maaf songonima mardongan mauliate. Jadi di ita sutun jongcong bahita ala namang gora hula-hula teman hita. Kamu di hamu pamoron nami asa mangaradi hamu kamu persiapan inawacalo akka tadoni hula-hula ta jongcong bahita jongcong jolo may nabi tumulus ya kami sarama raja kami raja bolon ditomu-tomu kami rajai ano to buti manumpak sonde ita ino ino so kemudian mak kamu romana tamu-tamu nami hula-hula nami pahit jalang ma nahom kartusin alaman namu hula-hula nami rajai nabi tumulus. Mapoki balbal pesalongan. Pirma to di mana lucu-lucu maka pango. Matu tu raja nami. Uman marhabut bulunga. Anong basaw tumulog ako kami sulit keluar. Kuna parna bol. Laaw din ta. Danangga. Omaglok ka to hamun na sulit. Terlimomi idak bol sila lah. Odo pan itu. Unang telat perjuangan dan nang. Lenon Tuhan silo pasu-pasu suboy nang. Ya. Dari mencalo mau nang mesti ke gereja. Jangan lupa berdoa. Mamanya si Sondang. Terlimomi si Sondang mak. Hati. Dang, suai.
Waktu si doda bah nunggu ni rohami, dok tangis ni rohami doda bah. Ngasar rupa. Ayaw pida bah nggak mabelu doda bah pungwa. Nggak tibu mabelu tang berkoi nang. Ale marbawa ba ino may batu hoday nang. Kubereng nak kinilungi doda bah nak kisir-sir. Dang sanggup pau madok. Jadi nahudok petuloy nang berjuhong mangoy nang na rumah tangga. Berjumah ngabodang hata poda. Sudah banyak kata-kata nasihat. Kau timpang dari malam, mulai tadi malam dia nangnya mendoa pada Tuhan. Itu aja pesan Nopo. Lasro hanami merekamu dia sadami rohamuna di napa tupao di nabar mudu-mudu nabaro ubere kami do jala di parmod dengi nabaro retado hamu jala rodo hamu sikap mamere jala pakobasi di parmod dengi nabaro sanggia mato tanyang nami sematari bata saluhuna di buri di nabaro sa dilihat mau tong ay paso dilihat mau hawogon lambar tabataba ma dia mau akapat salongan di sor kuber kami do adong song na pinatuma ima song si jagaron na bawa mato ima nong gabe sarmatua ima na boron adong go patwa hami ulos tapsingon nang tawata ima di pangarabotan bulu kami siak kami tulang walu bulung ma na woi upasatan gabe raja nami raja bulu atur raja ima tua satan na tolu ma akan lagi na boron Risma Rabotan. Asa ingat tamu bro? Gabe, aturan. Sada ma pasagong atu bopo. Ala nunga marnono do naboron. Sada matuji. Sada ma tu namar anggi. Oh no. Sada ma tu edani naboron. Itu. Jadi dia mang bro. Ala uber kami do dengga jalauli ulauno. Lo jado hamu dina patupaon ulauno dalani ang buru ubaca taima tubar sinabung sada. Gabe marajan lagi. Wali bolong dah, nak nguruk kon inok kun ngar bari bado. Gabe. Ada na tulong mangin kesialai. Gabe. Tu si barodai na. Nang arong mangin pas-pasu apco. Gabe. Taring urus ma. Gabe. Ang urus tulong bangiut obat lebar ma. Gabe. Baik. Baik kamu mah godang sonang balili may kamu.
Gabi maraja nami, ngahera sikop be. Hiro. Alam na pasatol ulos namin, di amin permusik. Gabi mang gabi. Naman malas na partusi. Nung ay pasata mo ulos si Kajang Rabu, ulos na herbang. Ima na mangulos ibadan niya ka paragel dengan muna terluhur ima tupaparan ni denangon. Asimaroan niya mata di mata sa igo ima pasu-pasuna tujulan na riyon. Raja nami Raja Bulon. Di ba dihamyak ka paragel dengan muna. Ala ng sikop. Bisuliak ka pasu-pasuin dilek kamu tuhami paragel dengan muna. Atau Roma kami nalo masambahang Raja nami bola tupe songono di situ asur nami si titi masih kopa udong lain pa rumah oti sasadia sa panihom nami tuhami Raja nami Raja ihula-hula nabi tupulu saya mata dewa tama manggoy pasu-pasuna jadi dia mau memperdusi nami anak kami kalau mana pa asa orang dulu nami do tulang raut nabi tupulu baik sila lahi baik pamang ma ahok partusi baru kita baru kamu
Hidup. Baik boros piramu. Pirma todem baru nami saudara sa tujuan Aryo. Matutu. Jalan itu. Iya, lanjut. Terus. Soni mah yang nang bere nami Pirma todem muna mulai saudara sa tujuan Aryo. Matutu. Dia mutong nang bere nami Pirma todem muna. Jalan. Matutu. Sondak. Masuk. Jeli. Semua. Pirma todem muna mulai saudara sa tujuan Aryo. Pirma todem muna mulai sadarion saya mangkong betong mata di bata. Matutu. Bahasa nami. Pirma todem muna dia musalun na kawin nami. Pirma todem muna jadi bata mah. Matutu. Horas makan tulu ali. Horas. Baru usin nami. Kalau ujian nami mah tortor namion. Tu baligin na dapat mulai latio di mana pak doyang gopan atau PKU mah kodang studio tio lah pada mau pak tua satu. Lima tok may tamangarade hasuluton. Sosok lima diamu tulang nami hari aja. Asa romamu raja nami. Ngaradehani parkelenga muna. Tidak, tulang hari aja. Nasi parada. Soalnya, kalau kadang, pengata, tahu ya. Lepas beda. Ala naik manomu tulang nami mana? Hani hari aja bonenya sultan. Baik bawang mana hong kartu si panau-nawon nih. Pirma poki baul-baul ma pacalongan. Pirma todem muna. Sa luju-luju mari hamu pangawa saluna. Matulak. Raja nami. Tadi untuk pandalan niulos natatay na budari. Nabi. Atau hamu man atur man atu sa kasaton nami. Tiga bilang lagi. Raja ini mengaturun tuak ka beremon. Agar masalah awas dia mau tulang nani hari aja. Songo perdalan ni hula-hula nabi tu puluh nakalingan ni matulang.